Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрөрмандар, урматтуу Жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Бишкек шаарындагы Рейом автоунаа базарындабыз. Бүгүн 11 март 2021 жыл. Биз азыр Портер унааларынан баштап, мына ушул 4-сектордагы унааларды тартмакчыбыз. Анда эмесе мына ушул Портер унаасынан баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. 2001 жылкы Портер унаасы. Баасы жазылып атыр. Телефон номер 0703 07 44 06. Ички салондор. Кожин салон, левый руль, сол руль. Дөңгөлөктөрү кышкы, түсү көк түстө. Ушул номерге чалып байланышып, сурашып көрсөңүздөр болот. Kia унаасы бар экен, көк түстөгү. Бийиктеги баннерлерди кое турган, аркасында аппараты да бар экен. Kia Bongo дейт. Жылы 2009 жылкы, пробег 94 000 км жүргөн, механик. Баасы $12,000 экен. Телефон номер 0222 97 22 22. Ушундай баннерлерди кое турган аппарат бар экен. Үстүнө адам чыгып алып, бийиктеги нерсе дейилип иштесе болот. Тамгыраттары да бар экен шекелеринде. Портер 1 унаасы түзү көк түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. Жазылбас турда. Портер 1 унаасы көк түстө. Беште жабылабы? Хорошо. Портер 1 2004 жылкы механик, объем 2.6, баасы $7500. Телефон номер 0700 7 20 44 37 номери. Ички салондору жакшы. $2004 Портер унаасы механик, баасы $7000. Телефон номер 0700 7 20 44 37. Honda Odyssey унаасы 2001 жылкы, объем 2.3, баасы $3800. Телефон номер 0709 26 0709 26 29 66. Оң руль, ички салондору велюр. Honda Odyssey оң руль, кара түстө. Дөңгөлөктөр кышкы, дискалар титан. 2003 жылкы, пробег 128 000 км жүргөн, автомат, объем 2.9, баасы $5000. Телефон номер 0999 11 55 24. Бул ак түстөгү Honda Odyssey унаасы. 2001 жылкы, автомат, объем 2.3,
Gaz benzin басы $3800. Telefon номері 0999 11 55 24. Toyota Land Cruiser Prado unası bасы $7800. Telefonum нашыл номерді. Есік салондар белдер, оң руль. Біз уақытты кетірмей бағасын ғана айтып кетірмекшіміз. Қазір автосалонлық жабылады екен, ошон үчүн қолдан келишинче тезирээк татканга аракет кылайлы. Nissan Primera unасы басы $3200. Telefon номері нашу номерді 0777 52 20 00 номерді. Жақсы көрінбей қалып тұр. Matiz 3 unасы сол руль. Telefon номері нашу номерді басы $3400 екен. Hyundai Getz unасы қызыл түсті. 2004 жылғы басы $4700. Toyota unасы 2002 жылғы автомат басы $7500. Телефон нашу номерді сол руль. Комментарийде көпчүлүгү Honda CR-V унааларын сурашат. Honda CR-V унааларын татайлы андан көрөктү. Honda CR-V унасы CR-V 2 дөңгөлөктөрү кышкы, дискалар титан. Басы $7500. Нашыл телефон номерде. Есік салондар, кожаный салон. Volkswagen унасы басы $5000. 2004 жылғы автомат сол руль. Volkswagen Golf унасы авалаудан жашкен басы $3800. Нашу телефон номерлері. Қарасой Honda Fit жаз унасы басы $6500. Honda CR-V унасы қара түсті. Объем 2.4 басы $10300 екен. Телефон номері нашу номерді. 2008 жылғы. Ішкі салондар кожаный салон. Қара түстегі Honda CR-V унасы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Дискалар титан. Басы $10800. Телефон номері нашу номерді. Бағасы жазылып жатыр. Mercedes-Benz S-класс. Бағасы $13500. Телефон номері 0550 65 65 65 56 51 екен. Lexus RX унасы басы договорный екен. Салондар кожаный салон.
RX 300.